طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان واردات و صادرات مال و محصولات به گذشتن از قید گمرکی میتواند جوابگری ماموری و هم جنایتی را در پی داشته باشد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبار رسولوف در این سمت نشانده‌های خوب داشته دوام 5 ماه 30 چنین حالت را آشکار و به قید گرفتند. با استفاده از گذرگاه غیرقانونی و بی رسمیات گمرکی به تاجیکستان واردات یا صادرات مال و محصولات از قلمروی آن کردار غیرقانونی است که شهروندان علاهیده برای به دست آوردن درآمد پولی معیارهای با قانون مستحکم گردیده را خللدار می‌سازند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبار رسولوف دوام 5 ماه سپری گردیده سال روان 27 دلیل حقوق ویرانکنی ماموری و یک حالت جنایتی به رسمیات گمرکی و پرداخت باج دولتی طریق قاچاق وارد نمودن محصولات را آشکار نموده موادهای تفتیشاتی به رسمیت درآوردند. سوزشواری، انگشت سنگ، نوع‌های گوناگون نوری‌های مینرالی و محصولات خوجگی قشلاق предмети асосии ҳуқуқвайронкуниҳост ки қочоқчиён аз ҷумҳурии қирғизистон ба тоҷикистон ворид намуда дар ҳудуди маъмурии ноҳияи ҷабор расулов аз тарафи кормандони мақомоти милитсия боздошт шуданд. Масалан, ин ҷавон дар автомошина зарфи худсоз насб намуда ғайриқонунӣ бе гузаштан аз назорати гумрукӣ сӯзишворӣ ворид менамуд. зимни воридоти 1600 литр сӯзишвории дизелӣ боздошт гардида нисбаташ маводи маъмурӣ тартиб дода шудааст. аз рӯи маълумотҳои оперативию тафтишотӣ қочоқчиён бо мақсади дурӣ ҷустан аз пардохти боҷи давлатӣ пинҳонӣ аз расмиёти гумрукӣ бо истифода аз нақлиётҳои мутобиқкардашуда ва роҳҳои касногузар чунин кӯшишҳоро анҷом медиҳанд. ҳолон ки дар урфият беҳуда намегӯянд ки бори каҷ ба манзил намерасад.